وفي الرايتين براديه مالي حدثنا نتوفاء التجين حدثنا حديث العاشر حديث كن يسدو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم عن أبي هريرة أبا هريرة الرانسي أديس رضي الله عنه الله إسر جبا سها فقيسو قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد إن الله تعالى حال ألفودمات يوكا ألتا هالتين طيب قل كليدا من كل عيوب شوفهر إنو ونيت الراه قل كلي كنافو لا يقبل هنقبل إلا طيبا وان حلال تأملي طيبا نسيقني حلال اتبان دلقا حلال ملي هنقبل وان قل كلي ملي هنقبل قل كلين سمالي دا حلال ججو قل كلين سن حلال لا يقبل إلا طيبا قل كلي ملي هنقبل ججون حلال ججو طيبان كن حلال ملي هنقبل waan chaafuu tokkoo miti rabbii waan fokkataan sirraa qeebala chokoraan fokkatuumi waan fokkattuu sirraa qeebalti buddeena arrii baase kana yoo ati itti kennite harka si jala qabateetum sirraa fudhata wanni fokkataan fokkatama qeebala wanni qulqullii qeebala allahan isa xayyib qulqullii ta'e laa yaqbalu hin qeebalu illaa xayyiban qulqullii malee وإن الله أمر أجاجيجر المؤمنين مؤمنتوت أجاجيجر مالت بما وان أمر أجاجت به وان سنت المرسلين إرقمتوتا بما وان أمر أجاجت به وان سنت المرسلين إرقمتوتا إذا شريان أنبيوت الركايمتي في تنور ركايمتي تكما أججو laal takkuma jechuudha laal cinaa waan ambiyaan dalaydee dalagaa isin nuun hin jenne sulusa irraa dalagaa rubu'a dalagaa hin jenne cufa waan ambiyoonni dalaydee dalagaadha sanitti ajajamne laal amara ajaje bihi naam inna allah amara ajaje jira almu'minina mu'mintoota bimaa waan amara ajaje sanitti bihi waan sanitti almursaliin ergamtoota faqaala tacaalaa ni jedhe allahan kun ol fudhama ala ta'en يا أيها الرسل يا إرجولي كلوا نادا من الطيبات وان غاري رانيادا تايلكاني فغاري وان إلكان سرا جابسو يونياتي غمان إلكان توكو غالشاني جتشوبيك لكن قاسمات في الراجابسي أين يرى غما فودان سلا نمني سرا جابسي تاجرته gaala shangumaa irraa sii fuudhan jechuudha yoo ufuma abbaan ufit dhaabbatee garaabaadhaan ilkee ofirra gurraachomsee caccabsee daaraa godhe san isaa ufa laake maal janiin eenyurraa fuudhaniif re abbaa ufit dhaabbate abbaatu booksiidhaan ilkaan uf keessa haase jechuudha duuba wacamaluu waan gaggaarii nyaadha ta garaaf gaarii ta mataaf gaarii ta surriif gaarii ta ilaalcha keessaniif gaarii وعملوا دلقا صالحا عملا صالحا دلقا غاري دلقا والربين غاري تبيكو تمتان غاري بيخومي
mataan gartee waan macasiyaadhaa gaariitti yaada sun gaarii miti وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا ورأمن تنكلوا نادا من طيبات غغاري ما رزقناكم وأن نتسني كننه من طيبات غغاري ما رزقناكم وأن نتسني كننه ترى غغاري وأن نتسني كننه ترى غغاري وأن نتسني هرة ترى نادا أجدوبا طيبات آية خيو أتنيات garaasi boqeysee yookaan mataa kana gartee gaara uhudii sirratti godhe yookaan funyaan kana sirra guddise yookaan mirqaana ati hin qabne si eda'ee yookaan gammachuu ati hin qabne sitti eda'ee hofla bichaa taate yookaan rifaatuu ati hin qabne sitti eda'ee rifaatuu bicha si deebisee sodaa bichatti waan akka ati uumamtirraa si jirjiiru nyaata dhugaatirraa jechuudha xayyibaata hin jedhamu. من طيبات ما رزقناكم وان قام فيانا ما تو وان سريد متى داف الى الجنماتيف كانت طيبات ينميجو ثم ذكر ايغنا ندبت الرجل غربا دبت ثم ذكر ايغنا ندبت الرجل غربا دبت يطيل غربان سن كديريس السفر املتو يطيل كديريس السفر املتو imaltuu dheereysuun deemsa dheeraa deema jechuudha miskiinaaf qilleensin taa'u je'anii ka'eetuma qilleensa waliin deema hanga qilleensaa fiiguu dadhabullee deemsa dheeraa deema gurbaan kun ka akkam ashcasa kamataa faaggaadhaa yookaan kamataa baakaadhaa kamataa faaggaa kamataa guduruu kamataa faca'aadha karfeensa isaan filatiin gartee mataan akkanatti faaggaa ta'e kadeemu kamataa faaggaadha jechuudha filatuun dhaqqabu karaa deemu jira imaltuun irraan dhumne bulaatuma ka'a agbara ka fuula dhukkeedha yookaan wayoo ka miila dhukkeedha ashcasa agbara ash'asa kamataa faaggaadha haala ta'een agbara kamiila dhukkeedha haala ta'een yookaan ka fuula dhukkeedha haala ta'een imaltuu deema gaa fuulli isaa dhukke miilli isaa yookaan agbaraan kun kana waliin namtichi maal dalaga yamuddu ka diriirsu yadayhi harka isaa lameen ka diriirsu yamuddu ka diriirsu yadayhi harka isaa lameen ka diriirsu garamitti إلى السماء كما سميدا يمد يديه حركة إسالمين كدريرس إلى السماء كما سميدا ما البرباد إملتو خيسا نمنجرو دعاين إملتو له مستجاب أو واتمتو خنا ولي هون نمتجي مال جرا حركة ألفودة نمني حركة ألفودة كما ربي الراين أبو أسباب يوكا صوابا دعاين إسا أو واتمتو نمتجي كن hedduu qaba jechuun imaltuu irra jiraachuu harka ol fuudhu ammallee hoo yaa rabbu jedhee yaa inni itti lallabatu yaa rabbi acatinii kazaa waan akkanaa naa kenni yookaa jannibnii min kazaa waan akkanarraa na fageeysi ka akkana jiru silaa sababaa du'aayin isaa awwaatamtuun hedduu qaba harka ol fuudhu harka ol fuunaan rabbiin harka qullaan deebisu silaa duuba yaa rabbu jechuu ammas itti lallabate imaltuu keessa jiraachuu kana hunda qabaatu waliin rabbiin ammoo jalaan qeebalu maaliif jennaan wamaxcamuu haraamun haala nyaanni isaa haraam ta'een wanni inni galli qimsu waliin laallatu laal girij waan haarayaa supparmaarkeeta seene ol seene bitateetuma girij godhuu malee waa takka jechuudha maali wanni tun eessarraa dalagamtee maali hin laalu addaan waan itti fidanii fi ta'uuf itti dhaqellee addaan hin laalu inni usaa nyaadhaa jechuu malee wamashrabuhu dhugaatiin isaatiillee haraamun haraami
waan kana dalagamee gurguramu jiraa hin beeku ol seenee farshoo gixxim godha supparmaarkeettaa maqaa adda addaa irra kataban gaa'e dhugaatiin isaa haraame wamalbasu uffanni isaatillee haraamun haraame yookaan nyaanni isaa kun karaa haraamiitiin isaa dhufa dhugaatiin isaatillee maallaqa haraamiitiin yookaan isaa dhufti maallaqa haraamii walii qabee sanii waa dhuga maallaqa haraamii walii qabee sanii nyaata bitata fa'aa yookaan wamalbasu haraamun uffanni isaallee haraame maallaqa haraamiitiin uffata bitata yookaan haala uffanni isaatillee haraam ta'een sanii miti waguziyaani dhangi'ame bilharaami haraamiin dhangi'ame gaaf duraatu haadha abbaan gaafuma duraatu haadha abbaan sunu warruma haraam olii gad oofu timirri isaan gaafsan ittiin dhangi'an maallaqa haraamiitiin bitame haraan sun ribaa haa ta'u hanna haa ta'u mana farshoo dalaganii fiduu haa ta'u mana karkarroo dalaganii fiduu haa ta'u zinaa dalaganii fiduu haa ta'u garuma haraamiitiin seena jechuudha kijibanii fiduu haa ta'u دلالة أني في دوها تو أغذي بالحرام حرام أنجي أمي فأنا يستجاب له فكيف يستجاب له ما أكملت سأواتم فأنا يستجاب له فكيف يستجاب له أكملت سأواتم أنا ما كان شوف قام قرتي حرام ميرته ibiddatu itti caalaadha jechaatu jira hadiisa keessatti eeysaan ibidda bira dabree kun qoraan ibiddaati eeysaan rabbiin isa awwaate jechuudha rawaahu muslimuun du'aayii ni kadhatanii du'aayiin teenya qeebalamuu didde jedhanii uffitanii waan du'aayii karattiidhe ofirraa quban qaban jechuudha mallayni na seenu jiru kun eeysaan na seenu jira kan ittiin uffadhe eeysaan na seenu jira kan ittiin dhugu kun eeysaan na seenu jira ka ittiin nyaadhu eessana seenu jira ammallee du'aayii tana keessatti an ariifatutti hin jiramu akkamii rabbii kiyya kadhadhe nan awwaanne yoo jedhanis hin awwaatamtu du'aayiin yoo ammallee waan macasiyaa kadhataniin awwaatamtu waan diliin keessa jirtu waan cubbuu